Namhlanje esikolweni esibizwa bonyana iSomlingo Primary School endaweni yaseVerina begidingwa zobukghwari nezamasiko. Kanti-ke kukulapho abantwana begade baziveza khona bonyana nabo bakhona ukuzigidinga zobukghwari nezamasiko. Ababelethi babentwana bezile bazogidinga nabantwana babo kiwo lo mnyanya ebegade ubanjwe namhlanje. Hlokulu wesikolo imthabise khulu indaba namhlanje bonyana kuyakhombisa bona abazali nofana ababelethi babentwana banayo itshisakalo yokuthi basekele abantwana babo nabenza zobukghwari nezabasiko enkolweni ezikhona. Re na le bagoši ba rena ba re etetse bana re ipsina ka letšatši la rena la setšo. O ka re batho re ka kwešiša gore setšo sa rena ke bokgwa ba rena, ra make sure gore bana ba rena ba bo kwešiša. We are celebrating and it's so nice today. Umnyanya lo bongathathi ihlangothi, bongakhethi, bowufaka woke amasiko ngokuhlukahlukana kwawo. Ufaka amaNdebele, wafaka amaPedi, wafaka amaTsonga, njalo njalo. Isikolo sibone bonyana qakatheke khulu bonyana nakuneminyanya efana nale kufanele kubanywe nabondaba ezitha besigodi. Libambe njalo uhlelo lolibambe njalo isithwala ikansela yomndeni. And then bazali ngicela ke bese ke njoba ke abantwana Omunye wabafundi ebegade asengchimeni egade zigida namhlanje uyahlathulula bonyana umnyanya lo umthabise kangangani. Sidla kaMthweni namhlanje ilanga elikhulu lapha eSomlingo esigidingana. Yo Okhunye ukuhle okuveleleko kukobana ababelethi akhange bazibeke phasi, bathe sifuna ukuvela nathi sikhombisa abantwana bethu bonyana sasenzani ngeenkathi zethu nanje sisayiraga napa ababelethi ngendlela kade baziveza ngayo namhlanje. Bekukuhle kunjaya abantu bathabile, isitjhaba sithabile, abantwana besikolo bathabile. Yeke bakhombisile bonyana ukuqakatheka kwezobukghwari nezamasiko kuyamenza umuntu abe nesibilo, kuyamenza umuntu abe nehlonipho.